Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Kopi itu baru gitu. Kopi ini udah kayak tukang warung itu. Punten. Yang kopi. Kopi di sini. Di Pinyu apa di Aka? Di Pinyu. Di kocekan pada diangkat. Jadi kocekan atuh nih. Di kocekan sudah diangkat. Oh, enggak ya dia. Ini karena capek atuh nih. Pada dilebat pada cara main Jadi atuh nih. Belum di dia. dilebat apa? Pokoknya dilebat makin ya. Kayak di dia dah dia. Badanya? Ya, kopi atas. Oh, nyaman. Pada dilebat wae. Kayak ente ke naon sakit Nah, ngopi wae kieu ngopi sama ngopi atuh ada ngopi buat naon teh emang bulan puasa wah puasa tapi ini tukang dagangna wah dapat pakai sapu mana tapinya tapi nih biasa dilebet nih Enggak, tadi kan di piwalang dilebat. tuh saya nanti di jero wah kita di jero wah oh ada dari jero hanya makanya mana on gitu iya balap gitu kalau teh kumaha ieu teh ngamak ngadat nih bisa koplak gitu udah kan dirok nih hayu we dirok